witabye sabwe ni namo cyane karame ni karame Masha icyo nifuza ko mwaganiraho njya mbona muri iyi minsi Rabini wenda we nawe turya tugana mwembi ariko nkaba namwe bati iyi ntambara ya Kongo ati nubwo umugabo witwa Evariste Ndayishimiye president w'u Burundi yayijemo atariko biroroshye ko ashobora kuzakina agakino Tshisekedi bamwe bati ibi ntibishoboka abandi bati birashoboka ko ari karita y'amafaranga namara kuyakuramo bizarangira acerembye gake gake akigendera ku mahoro ubwo wakabyita amitiye mediocre n'ubucuti bwa nta kigenda kuko ugiye ntabwo nakwishyura ikintu ngo ugenda ukita ubucuti perezida Tshisekedi ni bosi wa perezida Ndayishimiye kuko amuhereza abasirikare bakora gicanshuro urumva nawe ukabishyura gicanshuro ntibamenye ko yahinduye isura ico ni cyambere cyamujyanyeyo kuko yarajyanywe muri Kongo no gushigikira FDLR abavuka hamwe mbaye uraha bafatanije intambara ya 98 bafatanije ihonyabwoko muri 94 ivyo nta muntu atabizi rero bo intambara bayiharuye nka kujya ku intambara ya 98 ico ni cyambere icya kabiri bumvikana na FDLR ko kugira bakomere ivyo ni pronostique niha kugira bakomere babwirizwa kucuruza iyo ntambara mu kwaka amafaranga Tshisekedi izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gina kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage Kia Niro Kia Sorento Kia K5 Kia K7 Toyota Prius Toyota Camry Toyota RAV4 Toyota Corolla Altis Toyota Vios na Toyota Yaris aha ntibigusaba kumena banki wana batuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wana basanga inyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Bakunzi bacu turabasuhuje omerereye ku mpande zose z'isi mwebwe mukunda ibiganiro tubagezaho no kuri natwe turabakunda cyane najya mbona ibitekereza ati Rabini ni umuhanga Marshali ni umuhanga ibitekerezo byayo ni byiza ati muzabadurize mu kiganiro murashaka iki Rabi turashaka iki yambajije abakunzi bacu impamvu nyine hari ikintu bita gupeza nyurabizi sinzi rero nta kindi navuga Rabi ngo ayikaze asante sana je nibaza yuko sijya mbere duhuye na David mu biganiro oya ndavuga hani wanje ubwo niwe wari waritebeye none wagomba ko ari twe tukurarika kandi wawe oya mvuze hani wanje kuko na boutique ikorera nese mvuga ibyo handika ngende kugasaba nanje gumvise nta zina navuze aho twahuriye bwana kubwiye ngo niwe wari waritebeye kuko nge ntashaza ngira mbese imodoka yo haguruka ahantu atamushoferi ayitwaye oya ni uri shoferi rero nayo nyene biri kuri telecommande yego byumvikana ko umushoferi azogumaho David nayo ngo hayikaze ya urakoze ariko ufashe umushyitsi wacu ubundi je na Rabini tujye twikoresha oya musanzwe muhura I know ariko nyine ubutaha nyine ubajya ngo duhate ibibazo sibyo je navugaga ubutaha nibi bishoboka ngo bigoye muzikoresha tuzikoresha babiri nabyo byiza n'ubu mushana no kwikoresha ndumva nanirwa Rabini rero icyo nakubwira abantu bakunze kuvuga ngo twapfuye iki ikintu cyo twapfuye na Rabini waranakize yego urumva mu mwanya muke yego nta kindi umucuti wanjye Rabini twakoranye kenshi kibana muri Mozambique igihe kinini cyane yego kandi by'ubuhanga rero sha Rabini ntabwo nafungura udushumi kw'inkweto kwe zose barababeshya nta mukuru abura mukuru we nta mukuru abura mukuru we jewe mu gutangura mu by'ubusesenguzi naje nisunga David atabahenda niwe muntu wa mbere twavuganye ku telefone ndi muri Mozambique sinzi ko avyibuka niwe muntu wa mbere none uwo muntu ahera he mu kuvuga yuko atonyegera kandi
naje nisungawe nyumva yuko gire mwese niyo mpamvu abantu bavugaga nukuri ngo bose nabahanga kandi ni byiza cyane kuba muna supportingana mukanubahana. Erega ubusesenguzi ni akazi, ni umwuga nk'akandi kazi kose. Rero iyo umuntu nyine avuga ati uno ni mukuru wanjye cyangwa se uno ni mumuna wanjye bakabyubahanira, ni byiza cyane. Ngewe ndabikunda. Ni inshuti aba bagabo atari n'iby'ibiganiro, umubano wabo uko babanye nyine dukwiye ku biganiro kabisa, harimo n'ubuvandimwe. Rabi ubwo rero mu minyago yanjye aho ntangiriye ubusesenguzi, Rabine abaye wa gatatu, uwa kabiri ubundi uwa mbere ni Mugisha B&M. Yego arabizi ntubyivugira kandi wamuzanye muri game. Rabine nabagiyemo. Undi muntu wa gatatu nsuhuje yari yose ni mucuti wanjye Magashi. Arabyemera nawe, burya umuntu wemera ikintu akacyatura niwe muzabe ino game sure nawe niwe ubyivugira. David kuri umusaza nawe niwe ubyivugira. Ndi umusaza muri game kabisa, mvuze muri game ariko donc no kuvuga ngo nazira ntumwa za Yezu ubona imwe yagendaga izana indi zose ziba 12. N'ubwa mbere ntago nari mbizi nibo babyivugira. Ikibazo nanjye nza gusanga babivuga ariko ni byiza, ntabwo nigeze ndumbya no munsi numwe. Ndatekereza nta muntu uvuga ngo yaje namuzanye muri game ngapfube, bose bameze neza aho bari hose. Abasaba imipfube bizaba bibaturutseho, nta numwe urimo, bose ni abagabo barasesengura barakora akazi. Yego kandi ni byiza. Ubundi twagiraga ikintu twashinjwaga twebwe nk'Abanyarwanda, Abarundi turi bamwe, cyo kutavuga. Sibyo? Yego ni umuntu utavuga akitwa ko ari umuntu gakeca, umuntu utamenya ibintu nk'ibyo ngibyo akaryarya. Ariko aho dutangiriye kuvuga twubatse byinshi mu mibano n'amahanga, twubaka byinshi kubyo abantu batasobanukirwa turabisobanura. N'Imana iradukundira igira ikintu ishyira mu mutwe wacu duhereza abandi, kubera ko ibyo sikwe kujya kubivuga ariko namwe mwese mudutumira ntacyo mutubonamo ntimwadutumira cyane. So Imana ishimwe ko iduhari ibyo tuvuga. Rabine ikongera ikaba yaranaduhuje kandi nawe akarabikoze bigacamo nuko umuhungu wanjye ese ko mugize komedi ntago ari intambara, ariko nanone nanjye ntisunze mu magambo harya ntisimbye mu magambo. Ndashimira umuntu bita Mugisha n'umuntu bita Marshal kabisa. Aba bantu nje nago muri nabwe bamazemo igihe kinini, ariko bakabisa bamfashe ukuboko barambwira bati waca kuri uyu muntu, waca kuri uyu muntu. Ngewe umuntu witwa Rabine kurumva iyo uje vuba ntago ubuzi ngo abasesenguzi wenda bahakubwira bati wenda njike kayiko atese kaye njike kayiko ni biki niho nuwahe naje ibyo ntabizi nyine, ariko bike kabisa mugenda mumfata ukuboko mukambwira muti umugabo witwa Rabine nkabikurikira nkamukurikira. wari wiviriye muri showbiz. Rabine umunsi ajya atserereza urumva Marsha ati ni bari umuntu ajya burya muri showbiz ati ni wowe ati none nukuri sinari muzi isura mugabo ibyo bakorana byamama. Ariko wumve ngo yarume aravuga ati ntago nimvishaga ko ava muri showbiz ati ibintu bya mbere najya ndeba ni byawe atukaza muri ibi bintu. Ugiye twakoranaga yabaga ari muri showbiz igihe cyose. Ega ngiye naje ngo mifashwe nkunda kwibabwira. Rega abantu benshi bagiye muri ibi by'ubusesenguzi bwatwe nawe ari uko isoko y'Ikongo iduguye nimutabizi mu gihe twe twari twabihereye kera. Cyokora ari ikiganiro nabonye cyanyu sha kera mwabagabo mwe. Ngewe nakoze ikiganiro n'umuntu bita Deon Ntarugera Koya Professor. Ni umusaza uzwi cyane kuri Bwiza TV. Yego muri 2018 nta no muruzi ko Bamakenga bari muri Sarambwe, nta no muruzi ko na M23 izabaho. Deon Ntarugera Koya abarahagurutsa ati abarambwira ati waruzi n'ibindi abahaguruka no muri mu kiganiro muganira abaramhagurukanye ntugiye he ati reka shati we bite n'iki ibintu nk'ibyo nkamufilma nkamukuriza kamera ati waruzi n'ibindi ati rorankunda niho uzacyuriza impunzi zose ureba ati bazasasa ibikwembe by'umweru ataye ku ndogo bacyuye impunzi. Yego twarimo tuvuga ku by'abankunda Makenga bahehe M23 yazimiriye hehe ibi bintu abantu batanabizamo uzabaze Mekika Yiranga. Yego tubivugaho twabivuganagaho nabitwaga ba Mahoro uyu wamamaza kuri channel yanjye Mahoro Napoleon twabiganiragaho twabivuganagaho nabitwa Bandera ni benshi cyane ba Rabine baje bikiri bishyashya ngayo ko sinakubwira ibintu turabyubatse birakoze nitwe twenyine hari nabandi
iyi monde iriho imihanda iriho abantu benshi ariko byaje kuryoha rero umuntu akavuga intambara ukagenda watenewa intambara burya dukoresha imbaraga nyinshi usobanura intambara ku byo umuntu ayumva burya witonde mu biyaga bigari kwasesengura biragora ntabwo ubuze urimo gusesengura no kubabaza cyangwa kubwira amakuru ugasesengura intambara ku buryo ari uwatakaje umuntu muri yo ari uwagiyemo uwo munsi ari uw'intambara yagiriyeho ibibazo ku buryo buri wese akwandastandinga kandi akakumva ni akazi katoroshye rero twubatse Rabin warakoze ni ukuri mwarakoze pe mwarakoze mwebwe mu gifaransa bavyita mu maprograma yose hari abo bita reprecurseurs ni ukuvuga bajya bitangiye imbere mu gikorwa cyari cyo cyose Ikinyarwanda bita inkomarume inkomarume Marshal David rero azabagurira akanoye na Mugisha sorry Rabin ubatugomorera kugura wewe bavuga mu kirundi bavuga ngo urukwavu rurakura rukonka umwana mwe muje vuba ahubwo ni mwebwe mugifisa amaraso ashushe mugomba nese ikibazo yamazemo ariko mu bisanzwe ibintu by'ubusesenguzi ukuntu ugenda bibona yego urumva ko yereka kubwira ko byatanguye imbere yuko nabamakenga baza mwishamba burya muri izi politike z'akarere nagomba kubwire ko baba abanyepolitike bo muri aka karere baravoma ico gukora mu busesenguzi abantu baba bariko barakora nico gituma abenshi bakunda kubita ngo abasesenguzi babita ngo n'abanaliste abandi bakabita ba activiste cyangwa abakomandateri uzora no mu Burusiya kuri ntuzeye kuri TV1 y'Uburusiya bafise abantu b'abakomandateri bamwe ku rwego rwo hejuru babashusha rugamba niko novuga kuko hagenye muri byo ariko baravuga urakura ya certains éléments ariko zibi bintu bavuze no koruku aho ndavuga nk'umunyepolitike no koruku byo hita binzanira muri diplomasi no tsinda canke ku rubuga rw'intambara no tsinda rero barafise ivyo batuvomamwe nubwo bo badafata kamera ngo babivugire ku mweru ndazi yuko twebwe no constitution ni source yabo aho bavoma ivyo bakora dufashe umushingiye kubyo Rabin avuze dufashe nk'urugero uri umutoza wa Rayon Sport uri umutoza wa APR cyangwa n'ikipe ikomeye hano mu gihugu ntabwo wumva SKFM bakarenze ntabwo wumva BNBFM babagiriye wiyumvira ibyawe bakastare ntabwo wumva ba Gicumbi n'abandi bose ntabwo wabura umutoza icyo ndacyemera nta n'ikipe wazatsinda muri iki gihugu ndetse mu binyamakuru kandi umunyamakuru udakurikira match naba muri match bakurikire analyse nta kintu mwageraho mwese ni mpamvu tuba muri politique rero ibi tuvuga jewe uzabaze Mugisha buriya Mugisha no munyakuri Mugisha nakubwira ikintu uzamenya ko ari cyo uzamubwira guhe nk'ingingo 3 kuko je ntago nabyivuga yego twagiye dukorana nawe ukabona impact iraje gutya Ntware Silibura urayibona kandi mwayivuzeho neza rero ibyo tuvuga twubaka societe natwe imijugujugu tugira akenshi societe tubwira ikunze kwibwira ko tutura abafana sibyo kandi cyangwa ikibwira yuko dukunda intambara kuko arizo tuvugaho ariko ntiturazanga ntacyo twera kuzikoraho zahereye mu ijuru Satani avutagura na Mikayire sinari mpari urumva barekere intambara narazisanze nzivugeho ariko dufite akamaro mu kubaka societe kandi sha abenshi ndeba ko nanu bajonjo nta hantu hataba discrimination positive akirakomeza ya mu bisanzwe nkuko uvuze ngo intambara ntaho wazisanzeho kandi zirabandanya yego nagomba nakubwire none ko zitazigera zihagarara kuri twebwe bemera imana biciye mu madini bita ay'igiprotestani hari indirimbo kantike turirimba bavuga ngo nta intambara izohora nta intambara izohera nta naho amahoro azohora kugeza ibyaha n'urupfu bitsinzwe na Yesu none ni ryari intambara n'uburaya ngo niyo imyaka myinshi ku isi kandi itaniteze guhera mu gihe cy'abantu bwatugabano n'iki uburaya n'iki byose zanenera kuri barote hose ubutinganyi bwari bwuzuye ubutinganyi bitindigasa n'ibindi intambara rero n'umwuga uhereye mu ijuru wenda mu ijuru nta buraya bwagezeho ariko icyo nakubwira ni imyuga imaze igihe kire kurwana nayo urashya yego ntabwo uteze kuzarangira gakira Rabin njye namaze kubakira Rabin rero rwose iminota ndani kugenda dusatira kandi twabanje mu bintu byiza kabisa ariko urimo kunywa akantu Rabin banza waravuye mu idini pe
yavuye mu idini ndabona karamenjiriye mu kontu gusa hari n'ibyo tunywa natwe bisa gutya ariko aya ni amazi pe yego n'amazi. Masha twigire rero mu makuru ntago turi butinde ndifuza ko twaganira kuri iyi ngingo. Rabi witabye sabwe ni namo cyane ni karami Masha icyo nifuza ko mwaganiraho njya mbona muri iyi minsi Rabini wenda we nawe turya tugana mwembi ariko nkabona bamwe bati iyi ntambara ya Kongo ati nubwo umugabo witwa Evariste Ndayishimiye perezida w'u Burundi yayijemo atariko biroroshye ko ashobora kuzakina agakino Tshisekedi. Bamwe bati ibi ntibishoboka, abandi bati birashoboka ko ari ikarita y'amafaranga namara kuyakuramo bizarangira acerembye gake gake akigendera ku mahoro. Mutuganirire ngaho iyo ngingo. Ikintu navuga kuri iyo ngingo si n'amagambo menshi. Ijambo rya mbere ntabwo Evariste Ndayishimiye n'igisirikare cy'u Burundi bakoze intervention muri Kongo ku buntu. It was not for free. Ni ibintu byishyurwa. So niba rero byishyurwa iyo ugiye mu byo bita amitié no muri modalité zigize ubucuti ubwo wakabyita amitié médiocre. Ni ubucuti bwa nta kigenda kuko ugiye ntabwo nakwishyura ikintu ngo ugenda ukita ubucuti. Perezida Tshisekedi ni bosi wa perezida Ndayishimiye kuko amuhereza abasirikare bakora gicanshuro urumva nawe ukabishyura gicanshuro. Bivuze yuko nta kivuze yuko nubwo bwabo bucuti nanone mu rundi ruhande muri ekonomi niba bivuga ko ubucuti nabwo bushingiye ku bintu biri free gusa umuntu atakwishyura kuko service naguha turi inshuti no kwishyura si ikibazo. Aho ku rundi ruhande urareba ukavuga uti ni gute perezida Ndayishimiye yagiye gufata uruhande ku mpande zihanganye muri Kongo kandi azi case mu buryo ukuntu imeze azi ko zino nyeshyamba kuko u Burundi bwashyize umukono muri ako cadre d'Addis Abeba. Amasezerano d'Addis Abeba yavuga ko umutekano ushobora kuba mwiza ugatunganywa mu karere k'ibiyaga bigari. Perezida Ndayishimiye perezida wa Nkurunziza yasinye kuri iyo document bavuze ngo Burundi nta kiba muri aka karere butazi. Nta mpamvu yo kugira ngo bogame rero urumva bibaze nabo iyo baza kurwanira muri Kongo abadede noneho tuvuge ibihugu byose bikagenda bibarasa sibyo ntibabajyana rusha dore ko nta n'imbaraga za gisirikare bagiraga bitigeze banarwaye intambara ya gisirikare bari kugera ku butegetsi byari gukunda. None mu Ventura ntinavuga ko irwanira ubutegetsi nta namwe mu Ventura yavuga ko ishaka kurwanira ubutegetsi guta abantu nk'aba nk'uko Museveni yabivuze wirirwa urasana nabo. Museveni yabwiye Tshisekedi ibintu bakora ntabwo bigoye uko Museveni yayibonaga Ndayishimiye yibonye atyo ntacyo byamutwara byamuza kwitwa Ndayishimiye. Njya mbwira abantu ngo Burundi buza kuba intwari bwari kujwa role ya double standard nka Museveni nka Uganda sibyo mu Ventura yagera muri Kamanyora bagahahirana nkuko yageze bunagana na Uganda kandi ndiye itaragera Uvira agagarana na Tshisekedi nkuko na Museveni akorana nabo muri Kasindi n'ahandi hose na Mahage byari kubatwara iki. Nemera ko ibintu biba handi kure cyane muri za Singapore nayo hose nanjye ndahangaha byamo nkabikora kandi iyo turufi gakora. So impamvu yatumye Ndayishimiye afata uruhande nayo mafaranga Tshisekedi amwishyura. Secondary mva kuri iyi ngingo nkabeza na Rabini nuko hari ingenga bitekerezo iri muri Great Lakes Region. Iyi ngenga bitekerezo nayivuze kuri Primo Media Rwanda nguha amakuru noneho ni ibanga ry'akazi ariko kuri Primo Media Rwanda kakari nijabo kandi nijabo nakuri iki kiganiro abyibuke mvuga ku ingenga bitekerezo ya Bantu na Nirotike abarundi bashyize imbere ituma bafunga imipaka buri kanya ituma bashije u Rwanda imirambo yo muri Rweru ituma bagira gute izi mpaka z'u Burundi zimaze imyaka myinshi cyane. So iyo ideology ishobora kujyana u Burundi muri Kongo akagera bya Tshisekedi ko nawe ari umubantu ari umuhutu mwene wabo dore ko abandi bantu babakuye mu bantu kandi twese turi ababantu abantu bose ari ababantu muri make bo muri aka karere akabishyirana amafoza akabiriya mugore muri Tanzania uri aho ngaho gusa urumva byose akabimumvisha icyo wita manipulation politique diplomatique bikabafata nawe akaba yaragiye ajyanywe na ideology yiwe iteye ityo yemera abrivinga cyangwa se yabaye inokire yashyizwemo yadomeswe n'ababirigi babimwishyura yaba bibirivinga gutyo byose birashoboka. Icyo mvuga nakoreye kuri Primo Media Rwanda iyi nkuna yikozeho abantu bayikoraho bakababwa. Primo Media imara amezi atari make ndumva atari hasi ya 3-8 yaranze kuyitangaza ibona ko ari inkuru sensible ntiyaciye kabiri abantu abaresearchers bayishyira hanze ntibishyize kabiri buri umwe wese agenda yivugaho. Ubu ngubu ni inkuru y'ikimomo buri wese avugaho ideology y'amacakubiri y'ibintu babiri bazanye muri aka karere bapima abazuru y'abantu bapima imboni z'amaso. Hari abantu bayigotomeye
uhereye muri Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement MRND urumva ukajya muri CDR na MRND wabihuza bikabyara CNDD-FDD urumva ibyo wamara kubihuza bikabyara IDPS kuko IDPS ifite urubyiruko bita Brigade Speciale IDPS modus operandi ni abasederi completely bagendana ibihosho bagendana imipanga the same imbonera kure urumva abazarendo bande yansu ibintu nk'ibyo ngibyo ntekereza ko rero ntizi nyo magambo ndayishimiye yakora ifaranga muri Kongo cyangwa ndayishimiye yajya muri Kongo ajyanye ideology afite yumva ko ari mu bintu belivinga yemera urumva nicyo nabivugaho nta n'ibindi narenzaho kereka mpaye amashinga ntahe nawe yego mushinga ntahe umushinga ntahe ubundi umushinga ntahe ubwirizwa kuba waratiwe izina ry'ubushinga ntahe nturitora ngaho onye kwatirwa rero sinzi kugitahura icyo aricyo yego bon jewe ico no bivuga ko kuri ico kibazo warubajije ubwa mbere nagomba ndakubwire ngo sijya mbere igisirikare cy'u Burundi kigiye muri Kongo kugwanayo zanona ntiwiti David arabizi cyariyo mugabo nagomba ndakubwire ngo Evariste Ndayishimiye yakoze ibiharuro nabi yiyumviye yuko intambara ya zanona ntiwiti cyo kimwe na South Africa bose babaze nabi intambara biyumvira ko intambara ya zanona ntiwiti kuduga gushikangira 2013 ariyo ntambara ya 2025 ntibamenye ko yahinduye isura ico ni cyambere cyamujanyeyo kuko yarajyanywe muri Kongo no gushigikira FDLR abavuka hamwe mbaye uraha bafatanije intambara ya nonani witi bafatanije ihonyabwoko muri 94 ivyo nta muntu atabizi rero bo intambara bayiharuye nka kujya ku intambara ya nonani witi ico ni cyambere icya kabiri bumvikana na FDLR ko kugira bakomere ivyo ni pronostique niya kugira bakomere babwirizwa kucuruza iyo ntambara mu kwaka amafaranga Cisekedi nico cyatumye Evariste Ndayishimiye agendayo kujayo rero yaharuye nabi kuko ikintu cyitwa ingenga bitegerezo y'amacakubiri muri aka karere niki matching niko no bivuga niki gikora ari naco gituma ubu hari akantu wacishije mvuga ngo none ngo ubu ntiyoshobora kuyiheba akagenda iwe akicara donko bigahera ihibambewe ntibigishoboka igituma bitagishoboka niki reka twihe akarorero none nk'ubu yorara tanze itangazo ngo igisirikare cyose cy'u Burundi nikive muri Kongo gitahe mu Burundi gicungire ku mupaka ibintu bibiri ngira nkubaze ibintu M23 yakorewe n'igisirikare cy'u Burundi kuva hariya hejuru kugicwa ukamanuka ubu tukaba tugeze Uvira na za Minembwe hariya bizoca biba classedare oubliettes bibe mahezi byibagirana ico ni cyambere icya kabiri mbega FDLR yotaha zitahanye yozisiga muri Kongo kandi ari pfamfe ari Somambike wabo vyogenda gute mbega Cisekedi ahejeje kumuhebera amafaranga nta kintu ubona ko Cisekedi ashobora no guhinduka akavuga atariko wewe wantaye mu rudubi unyemereza kuzocunga rubaya birakunanira uramanuka unyemeza gucunga bukavu biranka none uhengeye bigeze mu njahe no mu mvahe urantaye ubu nanje rero ngomba mpindukize umugongo nje mu biganiro idoa kubona ntemera ibiganiro idoha kwari uko wewe tugishigikiranye kuntaye nanje ndagutaye ngiye kwemera idoha ibiganiro vyari byo byose hanyuma mpite nguteza abo duhitiye tugwanana kandi birashoboka yego nivyo rero bituma nkubwira ngo never yabaze nabi yaharuye nabi intambara ayitangura umengo biroroshe umengo n'umukino kuko yari yabonye vyanonani witi ko yari abirimwe yari mwishamba kiriya gihe ari mu bazigwanye mugabo ntiyamenye gusoma urubuga n'imyaka ubu rero ageza aho twita mu gifaransa bavuga ngo dans une situation de dilemme mu kirundi bavuga mu njahe no mu mvahe mu Kinyarwanda bakabyita mu mazi abiri ndatiki iki kirampitana ndatiki iki kirampitana masha basaka byose ya ndumva twanasoreza reka tubabonjeshe ni mu bikunda muzatubwira ndumva ari ibyo si twasoreza ahangaha ibitekerezo bya Rabin twabyumvishe bya Marshal tutarambirana kugira ngo mukurikire ikiganiro neza najye abahanzi muri boîte bakunze kuvuga ngo tuendelee aho tusiendelee ngo bazatubwira
Rabi yes ndagushimiye cyane urakoze twari tuje kubabonjesha niba muzi kubona warahora tukirana twajya tubikora ugahorana n'akanyabanyobwa ngo wambonje ngo mbonje numve ko buryoshye nta mafaranga ufite kujya banze urye wumva uko umeze rero natwe turabonjeshe nimumva abasesenguzi mubakunze tuzabagarure cyangwa bazatubwiye muri commentaire ndagushimiye cyane yego nanjye nabashimiye Mashari thank you so much. izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars. Buy and ship your dream cars.